Ephraim DP namte chinela kalo lom le ve ka cheu Israel LALRAM DINTHAR LEHNA Margot Crossing ziak kha karon Chhiar le dona hamasa kan Chhiar kha thupui som le pathum na thleng kha kan Chhiar zawa tuna chuan thupui som le palina tangin kan lo Chhiar tan le ang Myanmar le Thailand Korean haute kumsang khat zaria tir lam khan British East India sarkar chuan namdang lam tak Israel ti dan le khosak dan ang dewa la khosa an muchwaka chungmi te chuan chanchin thashil chu ol sam takin lom takin an lo pom thei meya Reverend Thomas T Toren a chuan a lekha buziak thuma a Dr MC Kuwana thusoi a soi chonga Chaina rama cheng du vela mi te khi Korean hau thla tu nia a hriat wangani chungmi te chuan Israel hau chin dan culture le custom an lo nei ve ve a mu thei lo pathian pakhat an lo bia a chengdu bulloka mi cheng chiang min ho te phei chuan puithiam rong bol dan Leviticus bua mi ang deuh hi an lo la nei bokani heng an huaya mi te hi missionary masa te ming le an thil mu dan chen khat te ani Dr and Mrs Mason a America Baptist Mission ami chu Korean housing a kum tam tak missionary na athoka ti chuan he rama cheng Korean how history chu atlang puya soyangai dona chu wangin Dr Mason ale Mrs Mason ite thuzak chen khat abikin an letter le an paper zat alak chwa zeu zeu angai dona heti hian an ti Michen khat ngai danin Korean how te hi Israel nambo thla te an ni a heng nam te zinga hian mi engza ta tam nge an ni chu ni a in sha te soizat za chu ani mei ome an zinga engza nge nambo ti soi thei an ni lo phei chuan rin thu a soi mei angai lo thei lo ani amei ro chu achunga ngai dan theory chungchanga hi soi telanga ya Dr Masona tenu pa hian heng namten thilsiam chungchanga te swala thluka le thlukna le nagina mishing te siam thar le an ni dan tur Bible mi ang tak hi an lo nei tlat mei ti an muchuak bokani Korean hau thon thu Reverend Bo ne asoidan voi khat chu khopakhata pu bo ne ya avakalin nopang hau akau khoma Korean hau hluite asaktira nopang hawin an ngaihtlak thap lai chuan Korean hlasak dan le Korean Bible chhar dan azir tira chutia no pang ho zai thoma chuan an che vela puitling te po engthil nge thleng ti ngei venin an local khom te thoaya chuti lai chuan bo ne ya chuan Korean ho hlalui le an pi le pu te thon thu a soi chhuaka chung thon thu a soi chhuwa zinga chuan Korean ho thon tu hlui nun na le khabu rang kachak Golden Book of Life thon thu po a soi tela iya an lei asiam nuwa ramla taka zin bawatuma afa pate chu akau khoma nunna bu a pechewa a upa ber Korean an he na chuan nunna le khabu a rangkachak ape a midang te ne na po chuan nunna bu dang ape boka atopa chuan an zinga no pang ber migo ne na chuan nunna le khabu war ape a u nau pa migo a chuan chu nunna le khabu war keng chuan khotlang lama akal bauta a tuman an mule to law Korean mi in he nunna le khabu rang kachak bu hi a chiara azom chung chuan anun a hlimin a hmuingil thin ani ni kha chu Korean pa pakhat chuan alowa chu halta a na a thohlan chuan anun na le khabu rang kachak chu thloma a sonthlung pong chunga chuan ada meya afim phurlo awangin nunna le khabu rang kachak chu akang ta a akang bang te chau chu ina hontur anei ta a chu Korean pa chuan chung le khabukang bang te po chu a thlatlam tial tiala ada na hmuna an dap chuat ong atang chuan in nuaya atatla a in nuaya voktele arte chuan an ei zo ta vek maya Korean thon thu dang te Korean hau chuan kum sang ni le som kha an kum sang ni zasari somli pakwana ni in an chuta chumi omzia chu BC zasari somthum pakwa kha an nam lo pian kumangin an ngai ani an thon thu a chuan Korean tong mangte chu thabi kobi ram atanga local an ni a chu Tibet le kobi thaler an soina angin mi chen kha chuan an ngai Korean chen kha chuan veivut luang khom tuinu phut mai an han
kan chang te hian an hman lai chan china hun poimo athling ni nan ngaia tobi thleler hi chain ho chuan veivut luipui angin an lo soi boka chu wangin karen ho hi tibet ram shula an lo khosa to thin ani thei ome kobi thleler barthlangin chaina a an luta zoi zoi in barmatlang rama an luta a man lai chuan Thailand rama karen ho te chuan Burma khochak lam an palthlang ta ni tur ani voin thleng hian aladik zel karen ho zinga an mi masa te chu thai havin Thailena an pem lu ma a laulut masa to an ni ome mon krem havin an dot le a tuna hian Thailand rama karen ho te hi Thailand ram thlang lam Burma ne na anin ri na bulvela an cheng deuh ber ani George Moore MD chuan sangkhazaria somruk pat khan India rama sakson ho chanchin azia ka chule khabu bung top na chuan Korean ho te Israel zia aziak ve ngei ani Stephen M Collin apoin nam som ho te kha Asuria sarkarin an nor chwa ma atang to khan mun sang sang Kargei da te Mediterranean tuipui kama sumdon muna te le Tarsis pialam British klarkara te an lo pem dar to ti asoi Israel te re zuda te indau fo awang khan mundanga ei barzon na chazok zongin Salamonan ramdang te ne na in sumdon ton na anei pui rama te khan an pem dar bok alu thlak chamna awanga Khovel ram sang sanga Iris ho an pem dar angkhan chu chuan Sills Road kaltlangin chain rama pem lut te ahwam telani dan nam te phei chuan an kalna hmuna pianga lui mingte nam tele mun mingte an thlau zul ani thupui som pangana Israel nam som bote mu chhuana BC zasari somli le BC zasari somni pani khan Asuria sarkar chuan Israel chung kodang zong chu ason bo veka atamber chu Black Sea chimle mar chak lama te an oma Asuria havin heng mi te hi khumri tin aming lamnan an mangti historian te chuan an hrichuak to a chu omri afa te ti nani omri a chu Israel te zingami lal omri akha ani a chung hunlai atang chuan tlanglama Israel pem ho te chu cells angin an oma marlama chuan Caucasus thlang lon liamin Caucasian nam sang sang sa ox te Zimmerian te Goths te Visigoths te Alans te li adang te chu European luta Sithian mi te Pathian mi te le Sakami te antela heng mi te hi chuan marlam le chaklam an pan kumzapi khatna le ni na la ya Christian na alodar zauna konga khan nam som te om na kong azo ve zela launi anwaya me pani te hian chang takina entira veilama mi hi nam som te kalbo na ani a dinglam hi zabi khatna le ni na hun la ya Christian na lo dar zaw dan ai entir tian alema oma alema hian Losten tribe a India tuipui kam chim le chaklama mi te omdan le khosak dan an Israel le meiti asoi thupui som le parukna apostol thoman India rama Israel ti Christian na a asiam avignora le khabu phek zani somni pakhata chuan ST Thomas Khan heng Israel mi te hian an thlerau lam nuna te azudari ru an putdana te an sa khopui thuna thila te le Israel rama mausia dan le thupek te an lolakal pui tlat si awangin Christian masa te chin dan nen ein angsa ringa chu wangin Christiana in li an harsat lo reng ti asoi chu wangin ramtia machanga an no chwa nu kumza sari zet nuwa po text ila nam haute nam som ho thla tikha Asia ram sang sanga cheng dar tuin an mel mangle an nam chin dan te lo dang lam hlom to hle ma sela thomane na khan an kongte an sunakok te le an thin lung te chu ol sam takin an lo hong mai ani thomangei po khan heram le taka changa local unaw pangin an unaw te zuda le benjamin thla te chuan an lo ngai thei ngal mai ani farguhar ale good bay te thu soi chongin chu nam shwai tu habana nam som thla ami parthan lal chung kwa te ne na in kung kai na nget tak nei chuan sumdonga azin veiwana mi pakhat thom an ti ne nanin mu thua soya an pahni chuan Chhiar an in siama habana chuan an khua critis phone na
zin turina soma chuta awazin lai chuan thoma chuan Israel pathian Christian kaushana wadina chumi hmuna Christiana in pe masaber da chu Israel mi tevek anni thuntu dang atang poin lo thlir ve ila sumdong rual tenen Sokotra Thliarkar an ron thlen nuwa churama mi te baptisma achan tir nuin ST Thomas chu Malabar India chimlama local zela lalfanu pasal nei laya an lom dan vela ron muwa chuin nei na chuan choi moinan Israel me chia te chuan Hebrai la an lo sadal dal mai ani ati thoma chuan an hlasak omzia chu me sia iswa chungchang thu ani ti ashil fia sak nge ani thoma chu edi somnga le pani khan lungin trawon koram chunga Muziris alo thlenga chu mi chanchin Syrian kaushanin an lo la in shil chhon dan chu sachan ahnen atanga don tur a oma India chimthlang Travancore tuifin riat kamvela kaushan pasari thoma chuan adin thua soya chumi nuwa chaklam tuipui kama achau zela China rama tuipui kama masang Israel mi tak omnate hanthlenga chung Israel mi te chuan chu mun chu chimle mar lam kong zo in han lo thleng alo ni a Japan rama lakal zel tum ani nge China ram atangin India chimlam tuipui kam vela ron let lein thoma chuan ring lo mi te ring tua siam zela alo tlin ema wangin edi somsari le pani khan Hindu nam chi thami Brahmin mi thanem ngai kalfur lor tak mai te chuan vi hlum tumin ma an lo lata ani Sadan ale khabu phek zani somni pathuma chuan Nestorian kaushan how tu chuan edi zabi pasari na lai khan India rama Israel mi te zinga Christian kaushanin mun alwang net to ziale India tuipui kam kilometer sanga laya thuyei a hian anin zar dar vek to ni in asoi ani thupui som pasari na kaushan hi Israel ani Charles history kalchau zela kumsang ni don lai chu Christian kaushan te hian Israel ti in anin kauve maya adik na chin po om renga ama ero chu kaushan hian Israel ni na lualan taveka ngaina theology diklau replacement theology anti chuan alo kai shwai thui le maya Israel te chuan an nam anga chanvo le malam future hun nei to lo ang main zirtir tu chen kha chuan an lo nuai bo lo chau hi alo ni a pathian nam thlan an ni na nga Israel nam lo om chho zel tul ti lo na le om ze nei to lawangin he replacement theology hian theology an tam tak ngai dan a shwai bo ti hi phadwal ani om lave mase khofe ram shanga no bo an to na ram atanga zudati an mani rama amak tadwai telina an kirle to a kumzabi somni na lei hol sangka zukwa somli priat kuma independent sarkar chaktak khovel pumina an buai pui loi tham sarkar ro pui UNO phalna nge nandina Zionism alaudin chwa nuwa phei chuan thutlung hlui zol nei ten Israel te ro puina turan lo shillok te kha atakin aron lim lang chho ta zela kumsang ni don lai mani ram a cheng thei lawa bo mak to din mun atanga sarkar changkang berte zinga anin hlan kai le ta ka wang hian kaushan hi Israel chu ani emo kaini Christian te Israel kan ni mai ti ngai dan chu pomrual ani talau ngai dan diklau le theology diklau ani zia alo chiang taveka dispensational theology ante phei chuan kaushan le Israel hi thil thumun ni lavin pathian rimruat na po chanvo rol le din mun nei shang ve an ni zia an thliar fel le ani history a thil kalphung kan thlir lo chuan nambau hau emo Israel thlate hau omna hmuna pianga chanchin tha hi shal akal zel mai si a chu wangin kaushan alaudin na to a chuan man laya Israel thlakal zel tele zentel nam shang te chu thliar shan na omlavin anin chofin ta zel mai ani amma kantarlan Jerusalem Post in asoi angin Orthodox Juda Pol te chuan Christian na sa kholai mu tak chu Hebrai te atanga bul in chan ani ba ka kaushan chunga nge hian Israel in pui chu lo in phum reng ani ti le
achin chiana te chu she chuakin kaushan hi har chuak don ani ti hi an clear pakhat ani Josepha ya sefa tel lovin Israel om theilo ti hi an awla ani Christian na leiril a hian Israel in pui chu lawin phum nge ani ti oile chu rabi te an zo hian te reng mai ti hi an chan dan ani thupui som pathum na tora thu an hriat dana tu tenge an ni ati chiang Isuan luka bung somni pani chang somli palia ti hian ati heng hi in ne na ko omlaya ka shil chin che u kha ani mausia dana te zol nei le khabua te fakna hlabua te keima chanchin zia na zong chu ataka thleng fam gim vek tur ani eti in kongshang shangin thutlung thar ziak tu te po in shillok na Isuan ahlen chwa dan fin fiana chiang tak tak kan mu mausia khan ama Isua angmi alo la chwa tur thu Israel te ne na khan alo shillok china ama alo kalhuna athu lo ngai changang cheu ati ani Israel haute kha anma ni ramachanga no chwa anni a ramdanga nol chwa anni line pathian an rin lo ang mai khan anjinga tu emani alo la chuak don ti ro chu tora bu mausia le khabu panga ti mang a anin thoi dan atangin ala sha thei riai ruai ani chutiang thon thungai nom tak mai Reverend Thomas F Torrante Emeritus Professor University of Edinburgh chami te na changin kan mu a missionary fapa ani a chaina rama minlu pui mar thlang chengdu sidjuan biala te chuan hetiang hian chiang min chungchang a soi chaina hawin milem tam tak an biak mek la ya chiang hawin pathian pakhat chau an betlat bik mai hi chu ka pa chuan mak ati thei hle meya ansa kho biak dan chu Bible in rin na le pathian chi bai abuk dan ang che hi ani a thutlung hlui zirtir dan ang takin sa kho biak dan an kalpui tlat mai chuan kapari ru a khoi tlat maya mingam palo le chi ang reng tak an ni na a ma se an rin zonga han om to chuan an hne na chanchin thashil alo ol khop maya kan lo bai se sa reng to ataka alo thlingta ani chuti in lom takin alo dong thei maya kapa chuan an nun dan le khosak dan a bel chan paule ching na mi chiang min namte hi Israel thla an ni mei ba ka ma sang pachia chan huna hebrai haute ne na in leichin nai tak an ni ang ti a ring het tatlat ani mi panau pangkum som pani le som pathum mi kani lain chiang min thlang ram ril tak a kapa missionary rung bol ka zui vel lai hian chiang min hau chanchin chu keipu in chiang taka sha dan ka nei ve a ni pui lain kan jin chuak thina chung huna chuan thlang sang tak tak le phai ruama vur ku thin in akyan san lai chuan heng chiang min tribal mi te chen hi kan vakal po theita a sang ka zukwa somni le panga kum khan wai chau nung lama phai ruama om oirm khwa kan vakala fit sing khat vel zeta sang ani chumi tum chuan chiang pui thiam za om tak mai chuan thlan na ni a in thoi na dan an man dan chip chiar takin kapa chu avoi khatna na lo shilfi a chu tale kapa chuan Leviticus bung som paruk na chu han chiar sakta a chu pui thiam mak tilu tuk chu a thut na atangina chuang thodora o khai heng te hi chiang le khabu thiang hlim kan hlo to nu kha ani asin atita chul meya chumi zo a kapa chuan thutlung tharbu chu han keuli a pathian beram no khovel swal kalpui tu tur chiang hawin kumza tam tak chunga an lo bai sei to kha khovela a local to reng ani ti entir turin chanchin tha zo hana bung khatna chu han char sakle ta a chuta je chuan pui thiam chuan Isua Krista chu aring ta mya meya amale achung kwa chuan baptisma an changta kayatan khan chuan kha thil thleng kha sha ring thlak awan ni em thupui som pakwana arwang am blueprint poimo na chan hethiang thil thleng kan soi kwal na chan ber chu ramdanga cheng ma sang Israel mi te kha Isua Krista chanchin tha han shil hian ulsam takin Christiana anin let thei ngal mei zela chu pola point alo soi lok to Isuan thupek anga apek ninge boxi ani wangin zirtir te khan he thu cha hi puangin kol gil thlengin an kal chuak ta ani
Alocal don tia an lo shil lok to kha alocal to hanti hian Israel chung kwa thla te soina ani ol sam takin Christian an lo ni mei zela konga mi te an ni si a marlama namte ti dar an ni khan Black Sea tuipui kama Caucasus thlang kal thlangin Europe a an kal zela chutianga an kal kong chanchin chu Martin Chet chuan video fia takin entir nge chung nam hlom ming Steven M Colin an ala khom te chu Scottian te Parthia te Alan Saka Sako Sasya God Visa God Jim Merian tele sel te anni heng namte pathian LALRAM chanchin tha manga zon chu anni a ti chuan mi thar pum khat an lo ni anga indai dan na bangchu lak kya ni hlataka omte Israel chung kwa mak nu kami ti anni lo ami ati te chu pathian chung kwa ne na inzomin Israel nama pum khat an lo ni to do na ni Commonwealth of Israel akal mang kan soinon le ta ila thlaraw thiang limin Israel chung ko zinga nam som te om bit narama apostol te atir chuaka athu cha ngai po annamanga thil hlui an lo shat reng thina wangin tu tenge an ni ashat le thei meya akung pui Israel chung ko a pathian mi te nen zom an ni le anga chutiang tak chuan Israel mi zongzong chu chan taman ni ang rombung som pakhat chang som ni paruk sam number som ni pani le ni sari tun lai huna Israel nam din thar le du tu te Zionism te hian nam som bo ta te hi mu chwa le an ni anga pathian nung fa te ti an lani don ti hi an hlam chhiat lat mai chule Hosea bung kha chang som te rombung kwa chang som ni pali le ni ruk pola khan nam tin zen tel te ne na thushil kha marlam LALRAMA nam som bo ta te shwai kir le na le Israel nam pum pui din thar le na ani ti alo she chang le meya rombung kwa chang som ni pali changa ni ruk le FSC bung thuma de khan zen tel te tir kau ani thei hi pola hian a chuang le ani Poland thuruk in thup a mu chwa chu hi ani Israel marlam LALRAM te kha khovel ram tina no darin an om zentel nam angin nam tak nam tin reng mi an lo ni ta Israel chung ko atanga beram bauti a shat an ni a he beram huanga mi ni lo beram dang ti a iswana soite kha an ni zohana bung som chang som paruka soite kha heng Israel namte hi mu chwa an ni huna chuan midang te shula Israel olive kung puizara zom an ni le ang rombung som pakhat hetiang tak hian Israel mi zongzong chandam an ni ang rombung som pakhat chang som ni paruk Israel LALRAM chu anga din le ani ang tirkauti bung khat chang ru ka chang riat tuna nam som bote omna hi Israel ramzau zok ramri zauna ani mei don ani ti chuan khovel rampum le thil siam tin reng ti Israel lal iswa mesia raurel na hnuaya a om to don ani Isaya bung som nga le pali chang ni changa nam zong zong khovel rampum pui hi huap don ani zona lo om ta chu kai ni kaushan te hian nam tin culture danglam zel kara hian engtin nge namte ne na mesia chanchin tha puang tur kan fe chwa don ti hi ani thupui som ni na Japan sa khwa sintoim khi Israel mi te din chwa an ni em Israel nam som bau kho chaklama kal ti khan cheina ram chawa top lovin Japan ram thliar kar te hialan thlenga Japan rama an sa kholian sintoin bulchan tu te po Israel nam dar haute an ni theidan om tlat mai tuna po hian Japan rama chuan thil te thamte a bulchanin mesia ring tu te chu sintoi an om to reng sinto hi Japan sa kholian ber ani alawin chandan chu sa khodang dai vuan emo anin ti lain an sa khobiak dan an han en chianga alaw Israel me si a sinto chanchina an hun masalam sa khwale rin dan chu Christian anen alawin ang viau mei ti mithlem te midik zong tu ten an she chuak to bokani kum edi zabi ni na le pathum na a anu dewa Japan rama pui thu taka sinto sa kho ron pulut tu hata namte kha tu tinge an ni kan ti chuan Israel mi Christian thu chaking tu te an lo ni reng ni inalang Japanese sinto te chuan ti tak zetin kan pi le put e changa kan lo vun pathian hi tunge ni tin an zot meka mesianic sinto hi mesianic
chus ho tenen in an reng an ni a an nam ti dan le culture an zom tha a iswa ya swa iswa isa izumasa te le an man lai Israel le zuda na nen lamin iswa ti ming chi sang chang ron jak heng achunga kan tarlan ang hi Kiristan rama biram vultu te zinga mesia chanchin putlunan an mangve thayangem an man lai la epic of manas anti atang a Israel custom an lo lavon him reng te mang hian he an ma sang hlui an cham china hian bible thu atanga lak chwa zathum chuang zet a om reng mai si a miwak vai thon thu mitin fanglora chung ko tin hena mal som na hlan thin tu atang po hian chanchin thaput luna na rem chang hle lo mo asam rama mikir haute hian Israel mi te custom le culture enge mon chen an lanaya an thon thu pakhata chuan lal in ngai tlom tak ran chopek na thlenga piang khuvela lo lakal le tur om ti thuro chha an lo la nei reng boka Israel te khosak dan custom an lo nei te wong himin chung ko in huat na thleng lo turin foreign sa khwa in le na ni haulo an pi le pu te chena an lo von thin to mesia dik tak mu le tir turin engtin nge kan pui thayang heng rama cheng thian chan puina an mamo tak zedani mesia taksa kaushan te hian an pui thayangem heng te hi chu arem danin mundanga kan la soile ang chu ipuanin mun chu zauzel la I omna puan zar te chu kai pharro ren lavin a thlun na shui te chu ti sei zel la akhen kil na te chu ti nget ro ding le vaya I ar zauzel don si a ithla te chuan namtin an la ro chu nanga khoram to te po chu an lwa liang Israel mithiang lima chu itlan tu ani si a ama chu leilung song songa pathian ani isaya bung som nga le pali chang ni chang thum chang nga thupui som ni le pakhat na nam som te baute Christian an lo ni dan notice India cheng mizo te le Myanmar rama tlang mi te hian Israel ni na zadik tak an lo putatlat boka kumzabi som pakwana le som ni na khan Great Britain le USA changa missionary local ten an ron thlo chwa lai khan heng nam sang sang te culture le custom te hian ma sang hun lai Israel te zia rang le culture an mu chhuak ngal mai reng ani Mizorama missionary masa te po khan ma sang mizo culture Israel te di dan le zia rang an lo in kai zom dan chu an chut thein ala om reng ani chanchin chashil chulna awangin chulam chuan chui vak lo zo kani Reverend Thomas T Toren akhan ale khabuzia ka chaina chimthlang sichuan biala min luipui bulvela chiang namten Israel mi te mi zale kalphung an lo la puthuk zia asoi ti kan tarlan to kha thupui somni le panina le khabubau Israel nambau mi chi sang sang zinga hian nai vai dewa hanbel chia chuan kan pi le pute humana le khabu ti bo thon thu an lo nei de uvek zuknia alo dar zaw viau ni turani le khabuti bo the lost book thon thu nei nam tam tak te chuan sa kho thila an mamu ang chia tur an nei lo awangin torabu mi sha chwale du in an thei ang angin an lo bai chiam thin ani ome ain ziana bu an ti bo miau to sia michen khatin an rang ka chak le khabu kha wong thalawa an thla thlam na lama arten chukin vokten an lo se chiat vek thu soitur an lo nei hlom ani ti kan soito a namdang te chuan uina ai zo emo apu bo emo tin an soitlang pui engemoni hun lai khan an khosak harsat awang emo anral la omte laka tlan sia in an mani hwaltu bangonga te tlan chuakin khoilai puk chunga te an biru a cheng zuita ni nan soi mizo ku ki chin haute thon thuwa chuan chu tiang puk chu chinlung an ti hun aral muan de nuwa an biruk na chinlung puk atang chuan lo chuakin tuna an khosakna cheina chimthlang lam Myanmar le athlang lama te thlang thla in an pem darta ani thei ome lekha bubau thon thu hi cheina chevela cheng namtan takte zinga adar zela karen ho thon thu le Siberia chimlama altai ho thon thu te ne na inzul le altai ho po in rang kachak lekha bu thon thu an lo nei ve a chu lekha bu chu rang kachak thing rema khungin luipui kaipui an tuma tuya chuan a thlapil ta lau maya lekha bu hu chu an pala an phorawa bong puin alo eita ani he thon thu hian karen ho le khabu ti bodan an na lai anaya
pakhatna chuan rangkachak lekhabu anti ve ve panina chuan ran sa in an ei sak ve ve ma se he thon thu hian thutlung hluya til thleng chin chha thlak tak sha chhuatir neya chu jordan lui an kal kai thu kha ani mizo pi pu te point an thon thuluya chuan lekhabu chu an lo nei ve nge ya ma se da thatna chang shelawin sumhuna an ta a uina lo pu bo dai ani anti ku ki ho thon thu le la chuan an chamchi te chu la khomin an mithiam khup laman alo jak chuak thei hlawani lekhabu bawa khat eng thu nge chuang ti chanchin soi chiang tu ber chu Kyrgyzstan hlachambu manas epic ani kikai khan alo kala lekhabu chu alak saka hal ral sakta ani anti lekhabu ti bautu China emperor China le a chevela Israel namtam takin he lekhabu bau thon thu Lost Book Story an lo nei theu na chan ni om anga hi chui ve shet thei oma bc zani le som pathum lai khan China ram in zom khom tir atum emawang in lo nei na lam le damdoi lam zia na bu ti lo lekhabu dang zong zong chu ti laya China emperor si huang ti akhan a haral veka amalak na awangin ram chunga cheng mi te po apem koi tir na san le meya chu sing huang ti athil ti chu China ram le a chevela cheng nam sang sang te lekhabu bo thon thu lo chhuana bul ani thei ome zona lo om thei ta chu tiang taka mi ten an shat reng lekhabu a chuan eng thu nge chuanga kumsang ni chuang ze ti bo ani thu nam tinina an shat vek si le ti hi ani chu tiang boka zona poimo chu enga tinge heng nam te bok hian Christian sa kho an von de uveka Bible chu an lekhabu ti bo ani an ti le vek thei le sambung somni pani le chang somni pasarin alo soi to ti dik tu an chang thei angem kol kilami zong ten an sia a lalpa laman hoyang namtin chitin te ima an kunang ti in lalpa na lo soilok to a athleng dik ani lovem ni chanchin tha mizo rama alo lu atanga kumsom nga chung lekin mizo mi puiza a za deu tho iswa zui tu kan lo ni taman reng mai chu thil mak chu missionary te tho chwa ani lawa aram mi te tho chwa ani ma jok chu mi ma kum som riat vel khan chu tiang che chuan Korean housing a lo thleng ve to boka tuna chuan heng nam pani te hi khowela missionary thon chuak tam ber ve ve an ni ta bok chu tiang din hmuna shwai thei tu chu eng thil nge ni angle sel ho Wales Irish Scotch heng ho te po hi tu ma shat lawa ma sang Israel mi te kha annia anni hi kumsang kha zakwa chunga notice India te Korea te le Asia ram danga missionary thon chuak tu te anni chumi ma kum zabi som pariat lai mai khan anglo sakon te haute ma sang Israel mi te bok tu kho kha shat lo te kha barmar ma chanchin tha shil tu an lo ni reng to bokani tun thleng hian Wales ho khwan simri khumri ti la in ti te omri athla te an la in ti de ungatani hetiang ani awang hian ma sang Israel lal omri athla ten Israel nambo mizo te ne na chanchin than ron shil ve ti na ani thei ome chu mai alani lau tu na ya ka thil mu chwa chu South Korea a thil chui tu polten Israel ni na an lo nei ve reng ani ti fin fiana an mani zinga an lo dap khoma hei wang hi nge ni khovela ka ocean biak in lian ber chu South Korea a om hi ti palthil alo ni lau ti in chuti line a risam kubo a chuan Japan sa kholui Shinto temple masa ber te chu Israel nazia le Christian masa te Japan rama an lo om masak to ja fin fia na document tam tak alo kol khom bokani Tibet drama sumdong tu te sumdon na kong mingthang Sil Road a hian Israel te chanchin atam em maya iswa chanchin thashil dar dan tu ruang a blueprint min hu chhia shethiam tu tan chuan heng thil ni om hi thil om thei vekani Baghdad khopuya khochak kaushan Nestorian housing a kumzanga velai edi zasari le edi sangkha zani lai khan Christian te tana hunlu golden age an lo manga chu chuan Sil Road kong dung thluanin China thlengin chu mipia Japan ram thlengin a han tuam velani thupui somni le pathum na thlang kom na pathian le khabu atang nge hian Israel chung ko a beram bo te kha an bo na rama
lalram chanchin tha manga mu chwa tur an ni ti kan hreta a heti zong hian bible hi kan lo la in zirtir tam lo awangin helama hian kan la har chhuak lo deuh ani mai thei mi then khatin dik lo taka ngai swalin zuda sa khuwa a in leta he Israel ramzim te a pem lut le vek tur anga in ngei na le zirtir na dik lo hian lalpa Isua Krista le azirtir apostol te malak dan kha akal tatlat ba ka abuk thelinan buk thel duai ani Israel tlani awanga Israel rama pem thlatur ni ila kan tamlu tuk dona Israel ramzim te a khwan mindong seng don lo Israel ni awanga Judaism in letur ni se Israel namdin tu le an mesia Isua Krista nolna ani dona a in kal tlatani hai hi chu zirtir na kal swalani dik takin ti salama Israela in ngai lo te po hian rin na le thlarawa chuan bible zirtir na ang takin Israel kan ni ti kan pom deu vek zok to ome Israel ti chu pathian lalfa ti na ani sia kan za hian pathian fa te vek kan ni chu ruwa man na blueprint chu thuruk chuan lei mishing zong zong te le khovela mi zong zong te chu Abraham ne na tiam to alu turle achitla zong zong a hian leilunga chung kotinin mal somna an don theina turani Genesis bung kha chang somni pariata pathianin Adam le Eve te ne na thunei na apek chitam tak nein in thlapung rau leilung hi lwa khatula in thunwaya da rau ati thunei na ngei kha tun tleng hian pathian atanga kan don lakal zel turani kumsabi somni pakhat na hian he pathian remruat dan hi athara sha thiam kan mamo tak zatani chu Israel te anram ata no chu a khovel ram tina anwadar vek awangin he khovela mitin deu tho hian Abraham ate Isaac ate le Jacob ate DNA kha kanin semrual deu vek mai ni o mai karin danin sam number somni pani chang somni pasari na lo shillok na huna khan kan omta ni in ka sha chu ta chuan kol kilami zong zong ten an shia anga lalpa laman hoyang namtin chitin te ima an lo kunang ti hi alo thlengta ani lom ni o lei mishing zong zong te hi chung ko khat vek kan ni ti hi han she chuak te rengila o le rem na te muana te muingil na hun rang ka chak hi lo in her chuak sela thilen kim siam thatna hunatan kan sa hian in mangai dial dialang u tirkaute bung thum chang somni